Ngirente Edouard ndahirira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibimfashemo. Dr Ngirente, Minisitiri w'Intebe wa 11 w'u Rwanda kuva rwabona ubwigenge, yavutse tariki ya 22 Gashyantare 1973. Avukira ahitwa Mbirima na Matovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Dr Ngirente w'imyaka 51 y'amavuko yabyawe na Atanazi Ngirumpatse na Mukankwavu Costazi. Ubwo Atanazi Ngirumpatse papa ubyara Dr Ngirente yaganiraga na RBA nyuma yuko umuhungu we agezwe Minisitiri w'Intebe. Bwana Ngirumpatse yavuze ko yareze umuhungu we neza. Bose yabirutse neza ari umuhanga kwiga kurikira amasomo. Kabwira mwana wanjye kurikira amasomo nta kindi. Umenye ibyo wiga, nibyo nagutumye. Uhaha ibyo nagutumye ntuzabihahe mu rugo rwanjye. Ni umwana wanjye Ngirente Edouard, umuhungu wanjye rwose. Nabyaranye na nyina Mukankwavu Costaziya. Niwe mugore wanjye nashatse wa mbere n'undi ndashaka. Mu by'ukuri namonaga ubuhanga no mu ishuri ko hari undi mwana biganaga bari babiri batebana muri primaire, umwaka wa mbere n'akabo wa kabiri. Dr Ngirente yakuze kimwe n'abandi bana bose b'u Rwanda bo mu myaka y'1970, ariko ababyeyi be bamuba hafi maze agana ishuri nawe riramukundira kuko yize amashuri menshi kugeza ageze ku mpamyabumenyi y'ikirenga PhD. Amashuri abanza yagize ku ishuri ribanza ryo ku Rwahi, ayisumbuye ayiga muri Groupe Scolaire do Sal iri mu karere ka Gicumbi. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Ngirente yakomereje muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda akura impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu. Ntiyahagarikiye aho kuko yakomereje mu zindi kaminuza zigiye zikomakomeye ku isi. Ngirente yakomereje icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu Bubiligi ahakora impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu, indi mu bijyanye n'ubukungu bushingiye ku buhinzi yakuye muri Kaminuza Gatolika y'i Louvain aho mu Bubiligi. Iyi kaminuza ni nayo yakomerejemo ibijyanye n'ubukungu ahakura impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bukungu. Aya masomo Dr Ngirente yize yatumye akora imirimo myinshi mbere yo kugirwa Minisitiri w'Intebe mu Rwanda. Imwe muri iyo mirimo irimo nko kuba umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, kuyobora ishami ry'ubukungu muri University of Rwanda, kuyobora imishinga inyuranye, gukora muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofin aho yayoboye ishami ry'ubushakashatsi n'igenamigambi ry'iterambere ry'igihugu. Dr Ngirente yavuye muri Minecofin yerekeza muri Banki Nkuru y'Isi, ikigo yakozemo imyaka 6 kuko yahavuye mu 2017 ubwo yagarukaga mu Rwanda ngo abe Minisitiri w'Intebe. Mu myaka 6 yamaze muri Banki y'Isi, Dr Ngirente yakoze imirimo irimo kuba umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi i Washington DC ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuba umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa Banki y'Isi. Ni akazi yakoze kugeza ubwo muri 2017 tariki ya 30 Kanama Perezida wa Repubulika wari umaze iminsi 13 gusa arahiriye kongera kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 7 yagize Dr Ngirente Edouard Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, ndetse anarahirira izo nshingano. Icyo gihe Dr Edouard Ngirente mu matwi ya benshi yabaye nk'utungurana kuko hari n'abanyamakuru benshi batebya bakavuga ko bashatse ifoto ye bakayibura kubera ko batari bamuzi. Nyuma yo guhererekanya ububasha na mugenzi we yarasimbuye Anastase Murekezi ku itariki ya 24 Nyakanga 2017, yahise atangira inshingano ze zo kuyobora guverinoma nka Minisitiri w'Intebe.
ni inshingano yakoze mu myaka 7 kugeza iyi manda ya 2017-2024 igeze ku musozo. Serivisi yahaye u Rwanda muri uyu mwanya wa Minisitiri w'Intebe yashimwe n'Abanyarwanda kuva ku wamuhaye inshingano ariwe Perezida wa Repubulika, ndetse anabigarukaho ubwo yiyamamarizaga mu karere ka Gakenke tariki ya 11 Nyakanga 2024 kuko yaciye amarenga yo kuzakomezanya na Dr Ngirente mu gihe yabatowe. Ibyo byashimangiwe ku mugoroba wa tariki ya 13 Kanama 2024 ubwo amakuru yajyaga hanze ko Perezida Kagame yagize Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Dr Ngirente watangiye kuyobora guverinoma nka Minisitiri w'Intebe mu mwaka wa 2017 ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda wa 11 u Rwanda rugize kuva mu 1961. Abagiye bamubanziriza ni Gregoire Kayibanda, Sylvestre Nsanzimana, Dismas Nsengiyaremye, Agathe Uwiringiyimana, Jean Kambanda, Faustin Twagiramungu, Celestin Rwigema, Bernard Makuza, Dr Pierre Damien Habumuremyi na Athanase Murekezi. Distinguished delegates, it is my great pleasure to represent His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda,